Ni tariki 19 na itiere ntuku 19 tukungwira miaka 10 ya Wero TV tukubangirite mogararuku ya manene na ya mwanya ibo kendo watakuwirirwa Nyankoloki TV ya kuendete ria mutambone tuone ni uchamba bwetu ni tariki 1 mweri yete yetandatu Wero TV twe rumuri rwamiru. Na kirwaria rwetu rwa ntuku yerware mugomo yoene matatu iyolwamitwe nyuma ya muchimano yo na thirikari na kulwamia maandamano ya ntuku ile yarayetiete wenyangie bunene ngwataniro yete nyuma ya thirikari utumiria kwinamia mauta ya disro na chiringi 10 na witithia ya tana chiringi 38. Rutere rungi noe mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua na kumeneria Rais William Ruto akiwa noe thina ya mauta endute ndo ya Iran ni kumanina untubo ikio tukubwerwa reto kuria re kethira nukudhoania kamanto ya mauria mauta ya hukumu wa siasa kiuria getu gya tukwerwa reto kuria re kamanto ya mauria mauta ya hukumu wa siasa toe machokio kana maoni ya kukulokira namba yetu ya SMS tena mariburu niyo 23578 ni nyamitandao niyo teo kinyanilia Facebook na YouTube Wero TV na tuatiri tukudhoma gichokio gya kuka na maoni ya kuwa burayo tokinyila meveneto ya mbeto ya mwe ya tukudranirite utukubwerwari Yarato kudhurani akirinda toshia Weru urataini mutujua Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kumakiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Eni matatu kulwamia mugomo wa kiume kimwe kenda kwa kanyarwaria na thirikari. Amaramari kuoneka kwithukira makutano inya nyuma ya mugomo utumirwa kulwamwa. Biashara ochokera Mpala orestenji ya matatu nterechia mawa yonekete wachi anto. Na baba inge ba biashara chogori ochokia mirango kuthiatira ntuku ya yele ya muomo ya mauta. Ketheka mutegerio Wero TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntuboko na kanyaga kuatana bado kindeto chietu nbeto awini wa King'ero na monanilie wetu wa mathithio tukubwerware Imorin Kiremi. Tukiambiriria ndeto chietu ni ati ngwataniro ya ene matatu ni tumiretie kulwamia mugomo gwa kiumia kimwe kenda kwa kanyarwaria ati kona thirikari kwithira ichwa wetikaniria bwa kwinamia mauri ya mauta kaitene kauna bwa bunge barabe kambene ya one term ibonekete kwithira bakimeneria thirikari bakiwa nio iraete inya amaramari kwithukira biashara cha Kenya kaita kama maandamano bakiwa inya borithi ya kabarai watho kwithira bekaria enyangia bauparethire bakibwithia wenyangia ntuko ya igoro. Mugomo matatu kurungamia uti na mbere barabarani amuna kwangaratani biashara mathomo mwana nguginge mugomo jule unolongamia kwa kimwe kimwe kile musemani olodide kitomde gatigati ka thirikari na itithia matatu ni betikanirite kuthina mbele na walaniri kwa kimwe kimwe kenda gusilia ntaira kire thina gwitia kwa gore maguta that in the interceding period between now and Tuesday 26th May of 2026 that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week to provide an avenue for consultation, negotiation between the government and the stakeholders. The government, conscious of the difficulties that the public continues to endure following the skyrocketing of petroleum product prices, has taken very deliberate measures. Kumane na bobo bia mabia itithia matatu ni bioletia memba ba gucokera ngugeni na kethiro gakime kimoto diete gutithiro kwina Weru bagacokera mugomo ni ujukaile. We want to urge our members wherever they are to go back to work. We've come up with something
whereby next week I think there'll be something coming up. So we urge them to go back to work, and we want to thank the government. We are going to work very closely, and we've agreed to form a committee which is going to look into other issues related to the transport sector, mostly on PSV. The strike has been suspended. That is what I want our Kenyan citizen to hear. And if that does not, we are not able to agree, we'll come back for the same. But for today, the nation should run. Thank you very much. Na ukagitaka bunge ba Kirimara na baleni ba kiama kia DCP niba menete waziri wekele Kipchumba Murkomen nontu bakugwetani ulole munini wa rais Rigathi Gachagua no inyangi bwa mugomo igoro kulingana na bunge baba winyangi blabla thikire igoro ntereje Mount Kenya bulale bubangane ne thirikari nene. This is not a narrative. It is a concerted graft, state-funded criminal enterprise. The regions consistently and deliberately targeted are the Mount Kenya region. The singular goal is to manufacture the false impression that it is only these communities that have a problem with this government. Kuweka kabila, kuweka watu binafsi kwa shida ambayo imetokea kwa nchi ni makosa makubwa kwa waziri huyo, na kutofahamu na kuoneshana ujeuri sana kwa Wakenya kwamba unaweza kusema ni kabila fulani ndio inachochea mambo ya mafuta. His utterances yesterday about how matatu used to conduct themselves during the reign of President Uhuru Kenyatta were reckless and totally irresponsible. We would like to tell him that he should not divert the attention from the real issues. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Inyanyuma ya ntumiri ya kulwamia mugomo kweyano igukuyeri wagagia bunene ntere mwanya cia tauni ya Meru muno ruterero makutano wara maramari bonekete kwa wingi hamwe na borithi ibaichumetio kabanira boibo kenda kurigeria wenyangia bo. Muthenya na arua yukainti kuijire kuonekana kwina maandamano jegi guitia kwa mauta ara stage nene matatu kuonekana kendekenike mubira thakari citango stage je ikiwa theneri chukurukira mugomo itobu ndene nyampara ekeu rutoni mokoroni ntemenyane atatu amogeta ndene nyampara ndereu itobunia neke mauta tobu moko ndia mwana bobo ethiokirika gita nyumemyanki etirambia gwakwa ndene mutire wa kangangi ajambe mbithi na ikundi bingi mwanya bionekana bitongeretio ntububu atongire marbatatu baraba ingi bationekane. Mudiene kijanyu mekia make matatu kwitho ikiuga ati mugomo juju chukurungi wa kiumia kimwe tega tumba kuga ju kuthira atwa ugatukujutiria nonto atongeria betu ba national ba kumbokaraniria nthiguru na thirikari betikaniria ura tukwerewa mikakati ire wirite kujukua itumba kuthithua na pressure imanto ya kwenda kethira ni parliament ikare nthiguru bajandiriane bone kiwango kia mauto raba komba kwenika so kulingana na sababu ira baejana tuona kinya tukwina sababu tubakiumia kimwe kethira kiumia kimwe kiathira uteatu abajukitie then tutethira twina bungi tiga gucoka kurungika ngari cietu kai agenda ni mutire wa kangangi mugomo juju nituka ije kuthira untu baraba tumere borithi ithwa gitonyera kuinyiria baraba kwandamana ende kulingana na utungire matatu ya ndene kaunti ya Meru bagwitote mtu kinyomwe bakogwata mbaru ukaja kuthaka gwatwa kinyangia batwi tutego support wenyange bwiko kana bwiko
na ingwetikinya batu turatangasite twinde twauga muntu roka gwatona winyange bwo kana bwiko thirikari ne jukie sheria uria ibati na guti mutongerie kinyomo wetu ukethwa ayetete kwithwa agitetera mwarifu nonto mwarifu ni mwarifu ethwa ari kibatwi mwarifu ethwa ari ke biacha kire Anthony Baubangi kinya kethwa ari muritwende akethwa ari mwarifu ajukirwe mwarifu kenda twithwa tukiumba kwathurana winyangia na riria muntu agutetera gyoto kiawe kana riria tukuthithia mantu jetu jagi katiba nonto burabonekene nandi jeka mugomo juju jotereti wa kiume kimwe bakira thirikari wa kiume kiu kimwe pethe bagisho mbeca na bagaita tikenda gutikira mauta jau ja kwinama But Tuesday nio twa thirikari yetu mwanka Tuesday twithire tu bakumenya uria bagachwa inya na bagaita maume pombe gutweberia tax kana beberia kwa kana na bachwa mbecha pombe gututetheria kenda tumba kuthithia kumba kana ngugi yetu itikagwe nontu areri umabubungwa tutanto aega ibiki mono bakora thina mone muita ya kunene ke mauta kona manto atararonete ona ndiko twira ati diesel ati ketere guru nkurukie petroli kwa wapo tubeba wana kwa ona ndi benike diesel na benike nini na petroli tutana ntoto cia one time kana two time kira tukwenda imbio imauta jarethwa nukenika no tukwenda twinikira mauta kana biashara yetu kenda yumba kuitikika Muthuri Murioki Woro TV Mutine Jokangangi Ote biashara nyingi ironeka witithwa na mbere gie stage ya Maua gukionekana gutina ntukane nyangari che matatu mbere ya ntumiri ya kulwamia mugomo kwithirekeyanwa nyuma ya ntumiri biashara ichionekere kwithirekia mbere ya kuruka bamwe bakirura na bangi baitariria obwabwa kwithukirwa ni Nyange Dennis Bogendi na turingire mbicha bura kwa revia nteriu Mushine Maua ntuku ingi nyuma ya maandamano ja maguta ugendi na ukinyanithiria wamwe na biashara ni kuonekana gucokera mushine juu indi ya biashara baria barugurite ngui ciao bariwa ni asara inene bagutara na baria athira kinya utiaguri na ngarama cia kugira into bando ciri iguru nditangu ya kwendira twa rwari ngui ni yaga ci kwenda cokera lakini baba ingi batarura ngui kuringana na ura gukari nonto thai ndi ya thai nduga yakwa nugona induje lakini utewa te ya bagwya endagia nguo na ntuko jenarwa gukiri buru customer bateromba gukinya nonto bwa ngarama ya maisha uria itetie kinya customer nonto bwa gwa bwa maandamano jaraje kubate komba gukinya ko batu turokere rokere na turiona je katomba kwana tukari unonto gutena weregero bwa kwithira tukende gento mirigo era tureta ya mbere murigo for example getia na ngiri 10 urejo kethira murigo juitetie mainda nande turiromba kethira kombekana buru botenekera ngarama ya maisha jaja nonto mtu otogatura otekomba korea lazima waroka rokere uge expect ugoroka niriana gento gya korea uge expect end term achiari bakare ya fee sibitare ne tukare ambeja chendawa na mantu jange jama ingeja jegi otoro stage ni utingari se matatu na barabara nene inka irio cianto biombe iricokerete itu thina ira twina cio itethira ntuge yakwilela kuma mto bikibiki mwanga mtongari twinthe twirethio ngwici otheri turugirwo kiwana na bakuithite guthungumira ukana otheri no ntunyabiria bongo ba uitithiria mbeca otibe bana bibio uitithiria bana tweterete munene wetu anene betu batwariria batwira ne atabanyanyie ngarama yu no ntukinyoka mena ngari kana bikibiki utikinyoka nguo kuona urita petroli na wekira maguta watu tukioka ni ogoro tweterete money communication ire mwana inchi anyire tu ngarama ise maisha kenda tumbo karabwega ninde romba raisi wetu Kenya no ntuno mbigwa kinyathandaria mugambo Kimiru natigana gutwakira nyomba natigana gutwakira njira nanyiye ngarama maisha tugaka myake iwe ngezete lakini mantu ya karabwe bwega ukethora imo ciarire ukethanura ka ngoroba mwana akambiria kurira kana kengo skuru kawita na mbere kiri investment kana choka mbere mo kambondiro mantu very important. Let us think about our stomach. Athainyi ntobitete sana kethimo tu yo regoro nyanya regoro gitongoro yani nyasukari
Yonde vinto vitete de arabirare mbere. Mbeitu agura suka ni shilingi 50. Ya shilingi 20 no karuga chai no wantu bakanyumu sina bakarinya mutubu agura. Yo shilingi 50 na bokaomba kuria na family na bokanyira. Ende thai. Thirikari Ruto nireke kwenjoy mwananchi wa kawaida. Utwira kweneka chiringi ni umono utwira wako uturinga iboko bepte ndio uturinga 49. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine wa Maua, County ya Meru. Atwetentere cia thoci mutine ywa chogoria gishigone bunge kia mara na raba bengi ba biashara bathurire ocho kia meari beterete wikwa na kuona burantuko ya yele ya mugomo ya maute kethire gita na mbere irombari ki thirikari kuyanangirekana kenda murio yo toro yokethira yukio thautha ya bura mwandiki wetu wa ndeto kumanteri Martin Mugambi autoathira ukirirwa muthenya we mundi tauni ya chogoria wibugo kuri nyuma ya muthenya wegoro gutinda kuri kwingia Kenya na nkinya kariba tauni ni achogoria batumirite maguru kuma rukiri mwankogoro goko gutina antu gutina biashara ikuendelea untu gutina antu bakudina ngari na maguta me iguru riu ni okatukuga gukuchogoria ni one time atukagoma nkinya gutirio nkinya tudikirwe manduka maingi matindite mari maingi kuma rukiri mwanka muthenya endia na nkinya ringi biashara bari no guaya ati baraba kwandamana no abathungire tauni ino na kubenyangiria thoko ciago sogoria kumegoro tukwanjiria mugomo biashara irukiburu no tukinyoka ta kinya stage turi raije tutikona ntu bagukamata kuringa bwa maguta jaitirie mwanga toga migomo tona no kabatu tonya mugomo nikanda maguta jamba kuimana tutikona biria no ndonati kulingana na bo biashara igenda na ya tio antu bambi bona tutega magira ngari na ngari na jite kwija mirigo tutegemeagira kukamata mirigo iria kwija na ngari kuma all over the country lakini thaino gutebo nkinya ya na arimo bathiete masukuruni sukuru imwe mumtheite wira no ndwana bateja sukuru Uma athithia bikibiki kuthungira endia ni bandigo na nkinya manduka gutari muntu ukenera kana kuga maandamano mamaima mureterete thoko kana customer biashara tembega kuma maandamano makwambirie goro guku gatoti ona ekomiria kurendi wemboki ole seria likaula kwa gutwira mbara ici atwimaneria maguta nikenda biashara jiomba kudiwa kenda to bakurera twana tutu twetu biashara guku kaikirete gukira ande tukurigwa kuma maandamano mambiria tukuria kathirikari ikirete itemania maguta mamabarute taxi ria jikiritwo maguta kanda mwananchi wa Kenya aomba kudina muturire ni umire mwana maandamano gutangajwa kuthira tugikinya muthenya we muthi gatagati gutikuri na mugaru munene gukiringithanwa na muthenya we goro mwanka gintu tha 8 cia muthenya indi murugamo wa kari kwinga barabara na gwitia bei nini ya maguta uri gwogo Ishuke isishuke. Ishuke isishuke. Hapa sisi Mbogia ya Wero tuko hapa na tumesema hapa watu wapiti. Leo siku ya maandamano. Turegereria kuraja ikubidi tukadiororoka. Endele batuwero maguta hapa. Arabu tukolewa mbesa jiende. Barabara jiongwa neindoku. Kwaula turatute komba kodinoko. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kathoci mwanya muno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu ngakurikania kiuria gitu giantukiru ari twikuria ri kama antu ya mauri ya mauta ya hukumu wa siasa kama antu ya mauri ya mauta ya hukumu wa siasa toe maoni yaku kana gichoki giaku ukulukira namba yetu ya SMS tena maripuru ni 23578 na nyamitandao yetu yo kinyanilia Facebook na YouTube Weru TV na twatira ito kithoma oburagi otokinyela methene to ya ndeto tugeta na mbere na ndeto ingine ati mutongeria wa kiama kia PNU Peter Munyana atumiretie hotira kwa michemanio rera bangi kiumia kina wikwa mwanka tariki 4 cia mweri twetete no ntobwa mpangaratano ya mikomo ya mauta. Munyana onekete kwela mikwe mithikale ntore no mwira nari ya kimenya batiomba kwithira bakiana na akiwa we ni mumembo muliku wa ngwataniro ya Rutere Ruregani.
Musiasa Peter Munyana orago chwagite kia ngavana kaunti ya Meru na meneretie muno thirikari ya Kenya Kwanza nonto bawetithia ngarama ya muturire wa ntuwe gakia akiuga bari ruthogo nonto atongoria babai baba kugunika aki maiwitia ende stima ni raitirie rwiro ritia rwa karaka tukwenderwa o ngurundi na rwiro rwa kuma mwerene rwekiri paipune na mauta ya itia bora itetie into bionde kabiwitia thirikari nei mechara anto ibathiriro imechara muntu wandikithai muchara yo awe aita wanusu ya ita ke thirikari imwe tukairo nyumba iwakwa ichi tawanga ne affordable obaba thirikari nibo baina kandarasi ucha waka ibo baina kampuni ile chienda ke into bia kura into bia utumira bia waka ibo akugithia mbecha mantu ya mauta ya wetwa njitunji ewiri etwa tu kampuni ile ikura mauta ya unara ikura Saudi Arabia kampuni cio tomba witithia mauta witithia mwanka muntu are moikurea kore abiria are moikurea mauta mwene ngari nware mwakinya ikuimbia kariya nonto nwitithiria yarema muntu bonda are makumenya imbia kariya Nkuruki Munyana kuri atongoria baba kethera kaba kure mwigo tongoria antu ibatigire atongoria bangi ite kethe ukurema umare ko twira mantu yo uru anga mantu yao no twira anga mantu ya straight of amusi anga nini na Uganda kaba kura yo mautana aba Rwanda a Tanzania bethira na wino bura butareka kura rubu kura nangi we mauta yateko kinya Africa wa itio ao ene so security ether na remingo enu nya na umenare ke otwa ya ngono ukethone keri majukumu ya manene yo karia antu aba kura wa ya Meru ende tukura watu kuthira icho itwathikite antu batanthatu na maburwa itwathikite bangiringi kuma ba thirikari ukuma itura iri twantu eana na 45 thirikari re mini ukari otebwere yo igitaringi kebwiri kwebela ukaremo ni ukari antu na intobio we thirikari onto uni onju kumwe thirikari number 1 kobwiri kuma ureko twango no ingi anga kwabwithia barabara ya weta na antu baikuya na nire kukubwithia otyo tukuona nyacho thukangire ingi kabukurea becha mkarama yeitia uremero security no remero ingwe tafadhali umeni na kethiro batumiteni na barutira mwananchi maendeleo Munyariuga rwembo noro wanta 2027 yetu ibangite Kenya kaba kuriri ntuku ya Kenya na bari we one time Kinya ko na anturene na ankulukira na anturene bamenyere one time turene nara waita kagwata na mikinduri bari one time waita kachuru nara itie mutu ati bari one time waita nange ndare nara na robiri Southiment bari one time waite kithithina na buri one time kabukwolola ikonyira inyiro yo buchumbura nkiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi Kathotie mwanya muno kiwega ki Mutegi na kiwe Mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria getu gyantu kwirwa rekira tukuritie kama antu ya mauri ya mauta ya gukumwa siasa ruterere rwa Facebook kwena wo kuwa GM Giri ariwa kuna siasa kwa mambo ya petroleum serikali ndio imekuwa na uongo mwingi kuhusu petroli. Charles Mwenda kawa the rise in fuel price is not engaged in politics, it's not true. Nicholas Muturi akawa yes, Mogedi Felix akawa yes. Kinyawe tuemoni yaku gukulokira mitandao yetu ya Facebook na YouTube Weru TV na tatuiri tukwithira tuki ya thoma oburayo tukinyila methene tu ya ndeto atonekanya kunogoka nini nduto chokera ni antubaile barabonekete kwithira bageta mbere na kuoria ngurario chia mbulobulo chia risasi kumwene na maandamano ya ntukwegoro. Maigene ja murujo dosi kwena mamitendero kone ibaribia ntonyere na kuma thokone chakiru kwena mamyankene isiolo sigino imwe ni turetaga amwe Dennis Mugendi ujwaga kuretera ikiumbuka mwanki kuma Igembe South gokinya groundi na bogaiti tigania east na west John Vega agakuretera chio kuma ibari na bia tauni ne indongi ya chuka Nicholas Njabari eridho mono nawe Martin Mugambi emuraini
nina gukuretera chamara Rita Mwaniki wa Mushiri riri nĩ rĩũritho rĩaku kaunti ya Embu muthuri wa Muriuki kuma king'ina-ng'inene kĩa Meru North Imenti Mutugikare kuma Migurune na Uthongi bwa South Imenti Antone Kathenya kuma Mbeshene Maite na Mena maja kaunti nene ya Nairobi kuma nja ya Kirimarabore Gaki Mutegi Edwin Gatobu kuma Mwankene Jomeru Igembe North Brian Kimathi agakuretera nteto Inthongi Jaire Mabeme Kindoni na Areare Duncan Mwathi agutambũrũkĩrie cha Igembe Central Makena Wambabu agakuretera cha Tharaka gwaku Nyomba Banta Murangiri uja agakuretera cha Buri Gaiti na kaunti Muturia Isiolo 14 supu umabwetekeka kumanturene sietu kuja kirigwe imwe kwa imwe tutithomaga nteto ou itu nteto Wero TV tukinya miaka 10 ya kuthariana kureta Meru werone mumero we wabata monono ntututanagia nagwe aja kwa aja na ndetwe kuretera uthibu bwero nteto ireshe gwetekeka na shioma twakuriongera kinya ntorene guciokia nkatho na kuga ibwaga mu Meru igo tutika station namba 1 mwirigone jojo Musafara joto jogeta uju Jumaine tariki 6 tukambia Kagoma Charia Mitongo Nkobo Egoji Kenoro Mikombone Kionyo Kethirone Githongo Katheri Kithaku na Turekerie Kirogine na Jumatano tariki 3 ni Muthara Kangeta Lare Mutuate Antubetwe Kiongo Kiengo na Turekerie maili 3 na Alhamisi tariki 4 Keria, Polepole, Chogoria, Chuka, Kanwa, Marimanti, Mokothi mana turekerie giaki. Jumaa tariki 5 ni Gakoromone, Kerua, Kibereshia, Timao, Ntuge, Soboiga, maili 7 na turekerie Isiolo. Na Jumamosi tariki 6 ni Nchero, Kianjae, Maoa, Red, Kemongoro, Kegochwa na turekerie Mekindori. Na ntuko ya kiumia tariki 7 tukagosha na gushokia nkatho kanisa ya MCK Kirogine nonto tukinyetete twe ne njara ya mwathani atangazaji ba Wero FM na Wero TV bakethro bareo na jumuago tije Wero tugukunda iyo geta wekunduka na umbere miaka 10 ya Wero TV aja ichwa Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutu jo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries, from classrooms to laboratories, from determination to graduation day.
Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kiboko yao. Emelok nanana lelele yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatika na kileva nduvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngako watu wageni orengi na katho cie mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kromira ndeto cietu twicokera antubaile umwe wa kumatima unongi wa kiraria no thimenti betite na ambere na koria ngurario cia mbulubulu kuthiatira maandamano yegoro na rakungi na kumbi cia CCTV chithulite bura maramari barithukire na kwenyagia nduka ya Rubis tere cia gitembene harabatiete mukururio yo asara. Ritwa ibonekete kuria njantuku ya yele hore skurira nyinge chioreti ya chiari
bategaikia na skuru Neli Kithenji aina riboti etariria. Nembisha cia kamera ya CCTV cia gituo kimwe kia maguta ntererwa gitembene ikionania uria mikorero mbere kwithirwe kiuna biashara iji na njira ya gwatura bioni kuia intobia nduka amwe na kwenyangia guku nene ibarombere kuia kilori kia migate kiraria kwena gituo gike na kinya kuia ngasi cia kuruga. Konge antobairene batigina banja cia mwere nyuma ya kuthandurwa risasi kiri maandamano jantuko ya igoro mtu umwe kuma rutererwa Timau gicigo mbunge kia Bore na ungi kuma Kirogine kiraria gicigo mbunge kia Northiment. Kwa marietu ambita wa Dennis Mwiti nambita nguge makanika na ala Hoodland opposite kwa mbabu na oni victim yego ni ram perfectre na imperfect tabune na monondo nzila ife kwa karata no ndo na research kiu na research viero ni ATT NET na evidence chongwa chiriaja kembicha kwa hiyo ile yumite ni sijui maisha yangu itaenda kukua aje mimi ndio nimetagemewa uno ngintu kirambo mbakoromba ke thirikari gikaigwa kiriro kia mauta ya kwariria ndo mauta ya ete into binge no ndo nande ni tukona ndi bampangara teria maisha yakwa ndinana iba kwenda kulana kunywa ndina mkuru ndina. Nataka kuwajulisha kwamba hapo jana kulikuwa na maandamano yalifuatia mambo ya bei ya mafuta kwenda juu ambao wananchi walikuwa wameitisha, watu wa matatu walikuwa wameitisha maandamano. Ilipofika mwendo wa saa 8 nafikiri hiyo kikundi kikakuwa kubwa na ikaanza ku overwhelm the police officers na wakaanza kusukuma police officers kuelekea station. Wakati huo nafikiri wakati askari waliona wanataka kuingia police station walianza kuchoma fence ya police station. Ndiposa askari wakaanza kutupa tear gas na risasi ku repulse the group. In the process nafikiri kuna risasi ambayo ilienda astray ikaweza kupiga one of the members of the public by the name Crispinius Monene around 8 years around 30 years old, approximately 30 years old, and you are stray bullet nafikiri ilipata kwa pacha magoti juu kidogo na akaweza kukimbizwa hospitali ya St. Teresa's Kirwa na wakati huo anapata matibabu na nafikiri yako kwa mbere ya maandamano kuronge kwa muthenya jwa ntuko ya Narua ni gugukujeri ntangurutano mathaene jaro kiri mushejo wa Mutindwa maandamano ja kirigeria kinya mathomo ari cukuru ire nyingi citigishingi. Oni mbitagwa Kelvin Dadson ndi mudumu wa matatu Meru main stage na oni kira gitumete ndoka ca inya Narua I maguta jaitietie na batu ja ntoba matatu kuringana na rate ria maguta jaitietie ayo utege ntutumba kuthithia kaire thai on beta Samido onde ndereba rori gitumi ga kugoma mbere tureta Nairobi na mauta ngiri twero thai uma Meru gwita Nairobi urekira mauta ja ngiri 20 antuba mpaka bere ngiri 22 gwita Nairobi ngari kanywa ngiri 20 ko no agakwa murigo. Kanyene Kawero TV mbeta Nele wa Kithenji. Na boe ndiaba malimali taunini ya Chukai batarereti ya sare raba ukumete kumwane na matatu wichie beliantuko ye goro yonde na inyarukiriro ruare bawete wachia mutu kwa ntuko yeleni ontoborito na ontobaye na mabatro ya maingi yara ya kuonekana ya bainyete nkiengwa Nicholas Chabari gatumenyethie chio. Chuka taoni yana gwitia akwa magurima maguta mwanka athaino taoni ya Chuka biashara amono obaraba ithagira bakithiurukia into stage ya Chuka baithirito bakiringi kabone neno nto bakwithiro utire matatu stage ithima abirabire taoni ya Chuka abia amaguta bitiko na nkari ke ya kunyono nto kinya stage itire na nkari otabula marekari igoro nembe ndaugira nda gutinga rino imwe
ino katwikarite atweteragirwo tunagerwo bagacoka kana maguta makugwira gwitu nigetha tucoka wira mbere biacara ino ya matatu ikenderea gutwika yina njamu cio twika maguta mari iguru ugu ona nio ningwa watho bora batagwetegereka thirikari ni gutwika kwena mtombo pasi kambombo pasi no to watwika nio ningwa na yora na inkorera ana cukuru na tie munda gonge bomba kwethera nkiundumia na uteka ujimbomba kugande na customer na una stage no korokera matatu ni betithĩtie maguta ogu ana ti maguta ake ni nto akube kinya bionthe katokore mugotinda kuandamana tukulomba thirikari ethikerie kiriro kia wananchi nonto ona biashara ino tukuruta guko twena thina muno nonto ngari itegwituka na abiria bateguka no titwendageria abiria tweokas bonda thaino wira ni momononto ta thaino ta barabara ne mbinge gutinginya matatu na tutegemeaga bara stage nene ya matatu riu tiyo gatwikarite nthi ukamachoiria baba onde kamekarite nthi na nigatweterete nginya customer maria tutikuona kuma 6 mbochire 6 na nginya nthi muku customer no ari umwe mendagia ngatheti baba stage na riu biashara ni nthuku kumegoro gote kwendia tukwendia riu twinthe nio mendagiria ngari iria igoca ibetukite cia Meru na cia Embu na riu gote cio igoca riu nio biashara tembega nontu athinwa maguta bonthe iromba rĩa bakuromba ni gutigira thirikari gutigira maguri ma maguta makwendama na biashara icokere etawithire wethukuma mana tano bikibiki kanyo mana thatu atiwa manele wekinya waku nyumba wacia nimbi bukare na manele riu tonalaithĩria antu au sana ngũĩ cienthe kabisa tukuria nginya maguta ni metiu anantice riu ni turi thukumate no thukuma kibwai ugikinya ukethira ni maguta ukuthukumira guti wira ungi riu tukuragia ruto ri agatwigurukiria maguta ri iri ntugo ya chiere kuma mogomo gwa matatu kwanjiria ntiguru yonthe ntugo ya munthi tauni ya Chuka stage itire muntu no mwe gutire nkari ya matura kinya stage no na ende baraba inyekirite bonene ni baraba ithagiro bagitemia stage no muno baukasi baba ya kwendia stage na kwenderia abiria ababariku mwanka athaino bakarinde goro nontu bationa muntu wa kwenderia bakiuga ibwega thirikari kathikiria kiriro oke anto ba matatu na maguta makaendama nikenda biashara chionthi thinambe no chokera kuma Chuka Betan Class Chabari Kaitakara minista wa kigina John Badi na Wamainyo Opiyo Wandayi batari thirikari beikika bunene bakiolota thirikari nontu bawite kwa mauri ya mauta na rimwe inya bakoneka kweya na mataro endukuma baikwe waite metho yoye ingene yatione thine ya mauta Rais Ruto inyawe ni ungi wonekete kwa ngaratania miario jori mbere akiwa ngarama ya mauta iri guru Kenya nontu ni onthiuru ina uchumi bwe guru buru kwaringithanwa na nthiuru mutori Dorcas Karia gatutamburukirie miario iyo. Just to be specific. Metho jonthe ja Kenya na ndeja murikite thirikari ya Ruto gukurukira minister wa mainya Opiyo Wandayi uria ni wogwete muthigo kuthangikira mathina jagwitia kwa maguri ja maguta na wakigina John Badi barungamirite ndwangicha gitumi iria iringithagia mukenya na njire nene ya gwitia kana kwina makwangarama ya uturo na kinyama ntujegi ugoti bunda bunde ne mpandikite ne kurera nja ne kurera twana ne kurera bichi baire baba Wandayi na Badi kagita gate kuraja muno bare abunge ne 13 rungu rwa murengo jwareganaga na thirikari na nibonekanaga kumithũmbia bunene. The moment you increase the road maintenance levy by even a shilling, leave alone the 9 shillings being proposed, the ripple effect is enormous in all sectors of the economy. Took over power. I've never been to State House. I don't intend to. This government will go down as a motor vehicle tax government. Wandayi na Badi ni bedrite bakigeria gutetera thirikari ya Rais William Ruto mantune jegi gwitia kwa maguri ja maguta na ngarama ya uturo gwitia bakira Kenya bakiriria nontu thineji yumanetie na ndoa gatigati ka Amerika, Israel na Iran atongerio baria bonekaga kurita thirikari jimaitia bakiuga ugoti bwa maguta butibatere kuongereka kinya nini nontu ni kuinyiria mukenya. There is a problem in the Middle East, and this problem has caused scarcity of fuel, and the prices of fuel have gone up. Last month we tried very hard and used 6.2 billion to stabilize the prices of fuel, and we reduced
VAT by 8%. Our international oil companies, Honorable Chair, despite the difficulties they are experiencing, have assured us that they will not falter, they will not fail in delivering their products to Kenya. Atongeria baba bare bagarurite mayari yao nyuma ya gutonya thirikari-ini ikarikanwa kagita gakwariria muswanda jo kigena jo mwaka jo 2024 jure jwendekithagia mpongeria mogodi kirinto bia maguta ni bariganire na inya muno nontubu wadai akirigare gita riu no waejaga thirikari ya Rais Ruto kirira mantuneje uchumi. Mbadi akiuga mpongeri iringiringithio torobo mukenya wa kawaida bonene. That which you call playing to the gallery is what has made Kenya Kwanza government, which was just stamping, to climb down and accept what Kenyans had started saying early and they were not listening. Therefore, we will continue playing populism if that is what is going to make Kenya Kwanza listen to us. Who advises this government? Who are the real advisors? In terms of economics, in terms of finance management, leave alone politics. Politics we can deal with later. But who advises this government? Because it seems to make mistake after mistake. Mistake after mistake. Urio kurigara ni uria atongeria bagarukaga bauma murengone jumojo gisiasa gwita jongi ukarigaranga. Nontu Rais Ruto wengwa igita riu ari munini wa Rais Runguru wa wathani bwa Uhuru Kenyatta na thumbiria muno mpongeria maguri magutene akirigara niki nontu maguta nthigurune ya Kenya jari na goro nkurukia Uganda na Tanzania na jao jambaga gukurukira nthigurune ya Kenya. How come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist. Ukorerwa gikinikiuria akurwa ne Kenya na kinya tongeria barutere ruregana na thirikari indi na aremi guchokia. Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. Kiuria kinene nimbi igarukagarira mutongeria ni wogwete muthigo. Mena nirio cia asiasa kirimanto ja kunyamaria mukenya igeta na mbere mwankari. Gagwetera nande ni kuona uge bora Rais Ruto kirimanto jeje jonde kuona ikuo wenyangia na wamba burebo gukujerwa Kenya akenya bagichwa kuthikirwa butigweta na mbere. Nkiripotera nteto cia Ero TV mbitagwa Dorcas Wakaria. Kathochi mwanya muno kiwe Dorcas Kari na kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira be kinyanilia ndeto chieto kakurika ndeto na njire kinyanirete wona chiringa bwe ya thaa 3:30 oni beto awini wa Kingeru na muona nile weto mathithio utukuboirwari ni Maureen Kiremi. Ni Wero TV.